Welcome back chaka ni ke video nga hakani ke video yo penyo pi kamnu at pika ka bank account pi chaka Facebook profile yang pi. Haden wada depan kala pika ka ni ke Facebook pi chaka professional account sai vila kam ada batai ha ketu ke video hab em kam dap pikat prasnem kerta wa ka sans pangut ka follower hab tau em sai vila em ka ni Facebook pi hab tau dap ko chi benai mencoba wada kala pika cha professional mode te de yo pila kam ka vina ka option itu ai ke Facebook ka star la ni ka subscription. Bon na perdi yang pi wada yok ka adson ril ni ka bonus te hoi u set up pi ka bank account detail pi chakani ka Facebook profile pi knang yok tai ka bisa wa yok pi na Facebook yok poi support account pi directly te ha overlock hakani ka video host ki pitang scan la wa to daw pun check ki detail wa daw nya pi pendap hadu ka text information pi la daw nya pi pendap te snya bah penjan pi ka bank account pi wa ka kani ka pan card pi hini port yo on ka screen recording sendon knang like kani ka video usmat he ore te hini por on ka screen recording sendon ton ya lai ha Facebook app yang i te UP ni logo pi WM na liang timun ni WM line literally dot klik itu te kani ka Facebook account to yang nga yang ka vina ka perlok wa pha let set up hanga to lang ka ma penyu pi kani ka video knang wi rap sup pen snyau tho te ka tuan lai ha kani ka professional dashboard yang pi te demi le kam ni home wa ni insight wa ni creation growth wa ni monetization te klik ha kani ka monetization ni daliang timun te kamad UP ni demi igania set up your payout account to get pay hakani ketewa batai pi ule set up pi ka bank detail pi te hini da UP ni star wa kani ka subscription da on goya ka kani ka adson ril mpm kani ka bonus mpm te kamad ong pi la yo pi vina perdi ni la da hoy at pi ka bank account pi ton ni la kani ka set up sundon kanang la kani ka video heuri te klik kani ka set up payout account te klik itu te da UP ni da wai ko le kam ka vin ka page yo pendap ye ki detail yang i ni te da UP ni thok let's start with the basic any legal first name wa legal last name wa ni ka date of birth wa ni ka country te hini am kam pen snyau thu pi ka jek wa to am kam bau ti pi UP example kam kani ka kan thai bu go silent quincy tang hakata ka passbook account wan go am to kam te ka pertui ko hini am kamu bo pi di ke pertui original pi wa di use pi ha kapat certificate pi wa di use pi ka tu ka bank account yo pi ha bo pi di kita ka pertui original pi hini te hini am kamu pendap pi kini ka legal first name to ke pertui yang pi cumudur nga u zenit lamrong tangam pendap hini direct zenit lamrong hini pendap odo ka citenya ke pertui yang nga pertui zenit te kini ka legal last name wan pendap o ikur yang nga te hini tho o ikur yang nga lamrong det te hini wan thok pika ka date of birth yang pi te hini wan pendap pika country India desnya thok pi te hini por wan dawai yang go sok ko wi ke page wa yu pi thok wa ni enter a business information hini de yu pi thok wa ni wan kong country how are ke business type te ni ka country to choose biang pi ke India hi te kini ko R1 ni business type klik pi tu te yu pi ni jrong do thok wa individual sole proprietor choose kini ka jrong do kini wa thok ini individual ma ham choose de kini spot choose de kini ha jrong do klik itu dep telai next te ini demi biang sai sen wan upendap ya kini ka pertui pi ini te ini wan am kamu pendap pi ka legal first name wa ni ka legal middle name wa kini ka legal last name wa ni ka date of birth kamu jo hi te kini ka city wa kini ka state wa kini ka zip postal code wa kini ka phone wa kini email ni kini ka phone wan pendap pi ka phone number yang pi te kini email wan pendap pi ka kini ka gmail account wa ma phone pi ka tap tip wa use pi ka ni Facebook kini ka permanent account number wan pendap pi ka number pan card yang pi ini te ni ka VAT wa ni ka GST registration number pendap wan pi ka haden ka tempo boy pendap ka kini ulai so mana de pi pendap itu wan dep te lai pi kini wa yu pi wa e box ko ini po ini bu pi stick itu telah ini by checking to the box line next te kamar yu pi ni the why yang go so ko pi ko page 1 wa thok wa ni choose how would you like to get pay te ni thok bank transfer te bu pi klik ni blue tik itu
the thok ko ni ka bank country te hini dah choose ko automatic praka INR ke currency yang I to ke INR yang ke India te ni ka legal first name wa ke ni ka legal middle name wa ke ni ka legal last name hini ke ni ka legal first name to demi biang ka automatic ke ni ka middle name arpoi pendap ya ke ni ka legal last name wan da yu phi tho phi itu lammi te tho di kur yang phi ini IFSC code 1 tho pi dika IFSC code yang tu ka bank passbook pi teknika bank account number 1 yo pi pendap da tu ka bank account number detail pi ni dep te tho pi ni dep te klik pi ne ka link payout method te klik itu ha link payout method dep te da yu yang pi te da mi ni add text information teman da bu klik ini te pha pedap yang pi ka email pi wa ka password pi debit te ini kejak open senyang thok yang pi session wa khi wa pha pendap go ini to wom cha go ka an ka rule ke yong ka text u pendap pi wora ja na Facebook te am kam u pendap pi na Chrome browser yang pi te senyang ba u a no pi ka ni ke Facebook ka tu ke ni ga da biang ka tu te la no ha ka Facebook Chrome pi ka te login biang ka Facebook pi ha Chrome browser mana de pi login ka Facebook pi ha Chrome browser te yu pi ke ni ka logo am the site te klik biang pi tu debit wan te demi le kam ke ni ga demi biang ke ni ka pertui pi te klik pi ke tu pertui yang pi te yu pi ni thok wa see the dashboard te klik pi ni dashboard dep te scroll down pi support te yu pi ni thok wa payout te klik itu te yu pi ni pendap pak pendap wan go sok ke ni ka yang ke ni ka GST te ini demi yang sok ke page 1 mana de pilai tu ke payout demi ke ni ka add your tax information to get pay debit wan telai pay ke ni ka add yu pi ni website bu klik itu de telai pi continue de ini tax information get started what is your tax classification ini lai pi individual ni wan kong te ni po one are you a US citizen ini lai pi no te ni wan are you te ni po one you are you acting as a intermediary te ni lai pi no biang te ni ka country choose biang pi ka India te ini demi biang ka ni ka pertu yang pi session ini te ni demi automatic lampu mi terpendap di gitu ke pertu wa em pan kat pendap itu siap na te ni ka text player identification number ini one lai pi I have a non US tin ni am kamu tik pi ni hajrong ma tik itu te ni yu pi ni po box 1 thok ni non US tin ini pendap yang pi ka ketuka number yang ketuka pangkat yang pi mana de pi pendap itu telai next mana de pi lai next te ini le dami biang automatic kini ka permanent address pi wa kini ka address line 1 address line 2 wani city wani state wani zip code itu ulai pi next itu dah pendap ko automatic praka ini demi biang kini ka add your mailing address ini biang ini ulai biang pi next boy klik sinu ini dah pendap ko automatic ini provide additional detail relating to your survive ini location where the servers are will be basically perform ini choose pi kini ka zero of service will be basically performed inside the US, inside the United States. Ini am kamu choose pi next, mana de pilai tu ka hajrong do zero. De choose biang pi ini ka country yang i to ke India, choose biang session, de pi telai pi next. Mana de piniwan
tadi UP ni thok contact us to continue ini demi automatic talai pi scroll down pi cepat the UP ni thok I certify that I have the capacity to sign for the person identification on the line of this form. Teni buat pichitik ini apa box ini. Teni apa one pendap pi ka full pertui pi yong ka tuka pan card yang pi. Pendap baik kamu pan card itu full name, didak he, capital letter. Teni ka date automatic demi ke praka. Teni the UP kamu demi ka ni ke form wi. Ini pak pendap ko kini ke form tang kini ke form ta da pendap baik ko automatic to ada pendap cuai tu ke pertuit ke teks ke information yang ibrok jait teh ini demi ini ulai ha kini ketik ha ini I certify that I have a capacity ini klik itu tika itu telai continue mana de pi add continue the thok ko ini your text information is complete teh ini to da biang the complete load ka text information pi katu MD wajib pen sengek kau poi ke pisah-pisah account la de pi pendap kani te ku boleh cuba dapat piga kani video haduk